Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Mu gisirikare cy'u Rwanda RDF harimo impeta n'amapeti 16 zihabwa abasirikare baba baragikoreye ibikorwa by'indashyikirwa bitandukanye. Amapeti y'ingabo z'u Rwanda ari mu byiciro bibiri, ariko buri cyiciro nacyo kikagenda kirimo ibindi byiciro. Ibyiciro bikuru birimo icy'abasirikare bo mu rwego rw'aba-officier officials ndetse n'icyiciro cyo mu rwego rw'abatari aba-officier. Abasirikare batari aba-officier rero amapeti yabo abagaragara mu buso bw'ibara ry'umukara, mu gihe aba-officier amapeti yabo abagaragara mu buso bw'icyatsi cy'ibara rya gisirikare bakunda kwita vert militaire. Ibirango by'impeta z'abasirikare b'aba-officier biba byiganjemo inyenyeri zitandukanye bitewe n'urwego umusirikare ariho, ikirango cy'u Rwanda ndetse n'ibishushanyo by'intwaro. Aba-officier baherero ku ipeti rya second lieutenant kugeza kuri rya generali ari naryo riruta yandi. Abatari aba-officier rero bagahera ku ipeti rya caporo rito kuruta ndi mu gisirikare cy'u Rwanda kugeza ku ipeti rya warrant officers. Ipeti rya generali rero niryo rikuru mu gisirikare cy'u Rwanda, mbese niryo peti ry'ikirenga nk'uko itegeko rya perezida nimero 044 akanyerezo 01 ryo kuwa 14 Gashyantare 2020 rishyiraho stati yihariye y'ingabo z'u Rwanda, rishyira ipeti rya general fu cyangwa se ryuzuye mu cyiciro cy'ipeti ry'aba-officier rero general cyangwa se general officer rikaruta yandi yose haba mu ngabo z'u Rwanda. Aba-officier bahera ku ipeti rya second lieutenant kugeza ku rya general ari naryo riruta yandi. Abatari aba-officier rero bagahera ku ipeti rya caporo rito kuruta ndi mu gisirikare cy'u Rwanda kugeza ku ipeti rya warrant officers. Ipeti rya general rero cyangwa se rya general niryo peti rikuru mu gisirikare cy'u Rwanda, mbese niryo peti ry'ikire nk'uko iteka rya perezida nimero 044 akarongo kaberamye 01 ryo kuwa 14 Gashyantare 2022 rishyiraho stati yihariye y'ingabo z'u Rwanda, rishyira ipeti rya general fu cyangwa se ryuzuye mu cyiciro cy'amapeti y'aba-officier rero general cyangwa se general officers rikaruta yandi yose aba mu ngabo z'u Rwanda. Iri peti riruta yandi mu ngabo z'u Rwanda, riri hejuru y'irya lieutenant general, major general na brigadier general. Aba bafite iri peti rero kugeza ubu ntibarenze batanu. Ni bamwe mu basirikare babaye indashyikirwa, mbese ubona ko babikwiye kuba bahabwa iryo peti. Icyo wamenya nuko muri iyo ngingo ya 28 muri ririya teka iteganya ko ubusumbane mu mirimo ya gisirikare bushingira ku ipeti, ibishyira ipeti rya generali hejuru yandi yose. Ipeti rya generali cyo kimwe n'andi mapeti yo mu gisirikare cy'u Rwanda kuyahabwa bishingira ku bushobozi bwo gukora inshingano zisumbuye hashingiwe kuri raporo y'isuzuma bushobozi, imyanya ihari ndetse no gutsinda ibizamini gituma azamurwa mu ntera iyo ari ngombwa. Umusirikare ashobora guhabwa ipeti rya generali mu gihe cy'imyaka 3 avuye kuri lieutenant general. Gusa nanone hatitawe ku biteganywa n'iyi ngingo, perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga wa RDF ashobora kuzamura ku ipeti ryisumbuye officier uwo ari we wese igihe icyo ari cyo cyose, cyangwa se akamuzamura ku ipeti ryisumbuye rikurikiraho igihe agiye ku kiruhuko cy'izabukuru. Tubahaye ikaze mu rutonde rw'abasirikare 5 babaye indashyikirwa bakaza guhabwa iryo peti. Icyo ukwiye kumenya ni uko ari ipeti kugeza ubu abantu 5 barihawe. Muri abo 5 harimo umwe wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, abandi bakaba bakiri mu gisirikare cyangwa se bakaba bakora imirimo itandukanye, cyangwa se nanone bakaba bakora indi mirimo mu gisirikare. Wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru yitwa General Marcel Gatsinzi. Icyo wamenya kuri General Marcel Gatsinzi rero, General Gatsinzi Marcel yavutse tariki ya 9 Mutarama 1948 mu karere ka Nyarugenge ahitwaga mu Kiyovu cy'abakene. Amashuri abanza yayize kuri Saint Famille, ayisumbuye yiga muri Saint Andre aho yigaga ishami ry'indimi. Aya rero yarangije muri Kamena mu 1968 aribwo yinjiraga mu ishuri ry'aba-officier ryaje kwitwa École supérieure militaire.
Mu mwaka w'1970 General Gatsinzi yari suriyetona, bigeze mu 1973 agirwa liyetona. Yakomeje kwiga igisirikare cy'umwuga mu gihugu cy'Ububiligi mu ishuri ryitwaga École de Guerre. Aha rero yahavanye ubumenyi bwimbitse ku bijyanye no kuyobora igisirikare, ndetse agaruka ari ku rwego rwa BM cyangwa se BM. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, General Marcel Gatsinzi yari koloneli mu ngabo za FARC, ari nabwo yayoboraga ishuri ry'abasirikare bo hagati mu cyahoze ari Butare, nk'umwe mu basirikare bakuru b'icyo gihe. Jenoside yakorewe Abatutsi irangiye muri Nyakanga 1994, amaze kwinjira muri RDF, General Gatsinzi yabanje kungiriza umuyobozi wa Etat Major y'igisirikare. Mu 1997 agirwa umuyobozi wa Etat Major. Muri 2000 agirwa umuyobozi mukuru ushinzwe urwego rw'igihugu rw'iperereza, kugeza muri 2003 ubwo yagirwaga minisitiri w'ingabo. Umwanya yaje gusimburwaho na General James Kabarebe ubwo yahitaga ashingwa kuyobora minisiteri yari nshyashya icyo gihe ishinzwe gucyura impunzi no gukumira ibiza. Undi ni General James Kabarebe. Icyo wamenya kuri General James Kabarebe rero nuko General James Kabarebe yavutse mu mwaka w'1959, avukira mu gihugu cya Uganda. Amashuri ye yabanza yayize ku Kigaho muri Uganda, ayisumbuye n'ubundi yakomereza muri Uganda. General James Kabarebe rero yakomeje kwiga aho yaje kuminuriza muri kaminuza ya Makerere, anahakura impamyabumenyi mu cyiciro cya kabiri mu bijyanye n'ubukungu na politiki. Uyu rero yarwanye intambara ubwo yafashaga Perezida Yoweri Kaguta Museveni kugira ngo bafate ubutegetsi n'ubundi yanafashe mu 1986. Aho mu buhungiro rero Abanyarwanda bari banzwe cyane ku butegetsi bwa Perezida Milton Bote mu mwaka w'1959 kugera mu 1972. Ubwo uyu muyobozi yakurwaga ku butegetsi n'undi musirikare witwaga Idi Amin Dada, Abanyarwanda babaye nk'ababonye agahenge mu myaka igera kuri 7 yamaze ku butegetsi. Icyo gihe rero bamwe bagiye babona amahirwe yo kwiga, abandi bajya mu gisirikare. Milton Bote rero wari uhungiye muri Tanzania yaje kongera gufata ubutegetsi, maze Abanyarwanda bongera gutotezwa, abandi barirukanwa. Icyo gihe Museveni yahise ajya mu ishyamba, maze Abanyarwanda benshi baramuyoboka, ari naho yabaga, maze bamufasha kugera ku butegetsi mu mwaka w'1986. Nyuma y'umwaka w'1987 nibwo umuryango wa RPF Inkotanyi washinzwe n'abarimo General Fred Gisa Rwigema, Perezida Paul Kagame n'abandi. General James Kabarebe rero yarwanye n'urugamba rwo kubohora u Rwanda mu mwaka w'1990. Iki gihe abasirikare bafashe umugambi wo kuza kubohora u Rwanda, aho tariki ya 1 Ukwakira 1990 aribwo bagabye igitero ku Rwanda. Gusa nanone intambara yo muri Kongo, General James Kabarebe yarwanye intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo witwaga Lieutenant Desire Kabila yashakaga kujya ku butegetsi muri Kongo kubera ubutegetsi bubi bwari buyobowe na Perezida Mobutu Sese Seko. Imwe mu mpamvu u Rwanda rwohereje aba basirikare gufasha Kabila nuko Mobutu yacumbikiye bamwe mu bajenosideri cyangwa se bamwe mu bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, kandi bakaba bari bafite umugambi wo kuzatera u Rwanda. Ikindi kandi wamenya nuko General James Kabarebe nk'umwe mu basirikare bakomeye b'igisirikare cy'u Rwanda, akaba yaranakibereye umugaba mukuru kuva muri 2002 kugeza muri 2010, mu mwaka yagizwemo minisitiri w'ingabo z'u Rwanda. Muri 2018 nibwo General James Kabarebe yagizwe umujyanama wa Perezida Kagame mu by'umutekano, nyuma y'imyaka 8 yari amaze ayobora minisiteri y'ingabo. Undi musirikare ni General Fred Bingira. General Fred Bingira rero yavutse mu mwaka w'1964, avukira mu buhungiro mu gihugu cya Uganda. Yasoje amashuri yisumbuye aho mu gihugu cya Uganda. Uyu rero yagiye agira inshingano zitandukanye mu gisirikare, nko kuba komanda wa Plateau mu mwaka w'1987 n'izindi nshingano zitandukanye. Fred Bingira rero ni general mu ngabo z'u Rwanda kuva muri Mutarama 2018, ubwo yazamurwaga mu ntera na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda amuvanye ku ipeti rya Lieutenant General. General Bingira kuri ubu nta mwanya afite mu buyobozi bw'ingabo. General Bingira kuri ubu nta mwanya afite mu buyobozi bw'ingabo z'u Rwanda nyuma yo kwamburwa inshingano zo kuba umugaba w'inkeragutabara, gusa akaba yaragiye ahabwa inshingano zitandukanye mu gisirikare cy'u Rwanda kuva mu 1997. Undi musirikare ni General Patrick Nyamvumba. Icyo wamenya kuri uyu mujenerali Patrick Nyamvumba
yavutse ku itariki 11 Kamena 1967. Yahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, nyuma aza kongera kuwusubiraho asimbuye General Jean Bosco Kazura. Tariki ya 23 Kamena 2013 nibwo General Patrick Nyamvumba yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda asimbuye Lieutenant General Charles Kayonga wari usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo. Icyo gihe General Nyamvumba rero yari asoje imirimo ye nk'umuyobozi w'ingabo za Loni zibungabunga amahoro mu gace ka Darfur. Yayoboraga kuva muri 2009 kugeza muri 2013. General Patrick Nyamvumba yarangije mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Nigeria, ndetse yize no mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Zambia ryitwa Zambia Defense Services Command and Staff College. Yize mu ishuri rikuru ry'ingabo ryigishaga amahoro muri Afurika y'Epfo muri 2003. Afite ubunararibonye mu bijyanye n'amahugurwa n'inama zitandukanye ku bijyanye n'amavugurura mu nzego z'umutekano, amategeko mpuzamahanga agenga intambara, ibikorwa byo kubungabunga amahoro ndetse n'amahugurwa y'abayobozi bari ku rwego rwo hejuru yagiye abera muri Afurika no muri Amerika. Uyu rero yagiye ashingwa imirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda, irimo kuyobora batayo y'ingabo zirwanira ku butaka mu 1995, umutwe ushinzwe imodoka z'intambara mu 1996, ndetse no kuyobora brigade y'ingabo zirwanira ku butaka mu 1997. Hagati y'1998 n'1999 yabaye umuyobozi ukuriye ibikorwa, igenamigambi n'imyitozo ku rwego rw'icyiciro gikuru cy'ingabo. Yayoboye ikigo gishinzwe gutegura abasirikare bajya mu butumwa bw'amahoro kuva muri 2004 kugera muri 2007. Icyo wamenya kandi ni uko indi mirimo yashinzwe harimo kuyobora itsinda ryiga ihurizwa hamwe ry'umutwe umwe w'ingabo z'u Rwanda, kuyobora komite ishinzwe ingengo y'imari y'ingabo, ayobora no mushinga wari ushinzwe kwiga ishyirwaho ry'ishuri rikuru rya gisirikare. General Nyamvumba yanabaye kandi n'umwe ihuza u Rwanda, Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye, aho yagiye ashingwa kuganira n'izo nzego no gusinya amasezerano y'ubufatanye ahagarariye igihugu cy'u Rwanda. Yabaye umuyobozi w'ishami rikuru rya gisirikare rishinzwe gucunga ibikoresho. Muri 2007 yanabaye perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare. Afite imidari myinshi irimo wo kubohora igihugu, wo guhagarika jenoside, w'urugamba rwo hanze y'igihugu, wishyirwaho ry'umukuru w'igihugu, wo kuyobora ingabo, uw'ibikorwa byo guteza imbere igihugu, umudari witiriwe Nil, n'uwo gukorera Loni igihe kirekire. Umwanya w'umugaba w'ingabo General Patrick Nyamvumba yari amazeho imyaka 6. Yari yarawugiyeho muri 2013 asimbuye Lieutenant General Charles Kayonga. General Kayonga yari kuri uwo mwanya kuva muri 2010 asimbuye General James Kabarebe, nawe wawugiyeho mu kwa 10 muri 2002 asimbuye General Kayumba Nyamwasa. Undi musirikare ni General Jean Bosco Kazura. Icyo wamenya kuri General Jean Bosco Kazura ni uko Kazura yavutse ndetse yiga mu gihugu cy'u Burundi, aho ababyeyi be bari barahungiye muri za 60 kubera amateka u Rwanda rwanyuzemo, ndetse agira uruhare mu rugamba RPF rwo kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Nyuma yabaye komanda wungirije w'ingabo za Afurika yunze ubumwe muri Darfur, ndetse akaba yaranakoze mu myanya itandukanye mu gisirikare cy'u Rwanda, aho yabaye Principal Staff Officer ku cyicaro gikuru cya RDF kuva muri 2010 kugeza muri 2013, aba umugaba wungirije w'ingabo, ndetse yanakuriye itsinda ry'indorerezi za gisirikare mu butumwa bwa Afurika yunze ubumwe muri Sudani. General Kazura kandi muri Gashyantare 2006 yatorewe kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Muri manda ye ya mbere, u Rwanda rwabashije muri 2009 kwakira imikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika cy'abatarengeje imyaka 20. Nyuma y'imyaka 4 rero yongeye gutsindira kuyobora Ferwafa bitamugoye. Mu mpinduka zakozwe mu gisirikare muri 2010, Kazura yahawe kuyobora ibijyanye n'ibikorwa n'imyitozo bya gisirikare nk'uko inkuru tuyikesha Bwiza.com ikomeza ibivuga. Muri Kamena 2010 yerekeje muri Afurika y'Epfo kureba imikino y'igikombe cy'isi. Icyo gihe rero Kazura yagiye muri Afurika y'Epfo nta ruhushya rumwemerera kuva mu gihugu nk'umusirikare mukuru, biba ngombwa ko ahamagazwa ndetse atabwa muri yombi. Wari umuvugizi w'ingabo ariko yahakanye ko itabwa muri yombi rye rifite isano no kuba yaba yaravanye n'abasirikare babiri bakuru bahoze muri RDF
bari bari mu buhungiro muri Afurika y'Epfo. Abo ni Kayumba Nyamwasa na Patrick Karegeya witabye Imana. Gusa nanone Kazura yaje kurekurwa akomeza akazi ke. Muri Kamena 2013 Kazura yagizwe umugaba mukuru w'ingabo za MINUSMA. Izi ni ingabo za Loni zishinzwe kubungabunga amahoro muri Mali. Naho muri 2015 agirwa umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama, ari naho rero yabarizwaga kugeza ubwo agizwe umugaba mukuru w'ingabo. Ngayo nguko rero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abo nibo basirikare kugeza ubu bafite ipeti riri ku gasongero mu mapeti y'u Rwanda. Ni ipeti rya Full General. Tubashimiye ko mwabanye natwe.